Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mudahwema gukurikira ibiganiro byacu hano ku Ishyo TV. Ndi Alani Claude Nzamurambaho. Niba aribwo bwa mbere ufunguye Ishyo TV, nagusaba gukanda kuri subscribe ni iryo jambo ritukura riri munsi y'iyi video urimo kureba. Ubundi numara gukanda subscribe ukande kuri iyo nzogera iri ku ruhande kugira ngo iteke uko tumaze gutunganya inkuru ujye uba uwa mbere mu bazibona, uzitanga abandi, hanyuma uzisangize inshuti zawe ziri hirya no hino kugira ngo Ishyo TV turusheho kugira umuryango w'abantu benshi badukurikira, kandi iyo ni inkunga ikomeye muba muduteye. Ikaze rero mu biganiro byacu by'uyu munsi. Reka tugaruke ku nkuru y'urupfu rw'umunyeshuri wo muri Kaminuza y'u Rwanda waguye i Huye. Ni inkuru yanditswe n'ikinyamakuru Igihe, aho kivuga ko i Huye umunyeshuri wa Kaminuza y'u Rwanda yapfuye arohamye. Uwo munyeshuri yitwa Nduwawe Jean Louis, yari nyine umunyeshuri muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda i Butare, yitabye Imana arohamye muri piscine ya Groupe Officiel de Butare. Iyi mpanuka yabaye kuwa gatandatu tariki ya 4 Ukuboza, ubwo Nduwawe Jean Louis wigaga mu mwaka wa mbere mu ishami rya siyansi n'ikoranabuhanga yajyanaga na bagenzi be koga. Amakuru ikinyamakuru Igihe yahawe n'ubuyobozi bwa Kaminuza y'u Rwanda avuga ko nyuma y'igihe gito batangiye koga, uyu musore yahise agaragara hejuru y'amazi ameze nk'uwashizemo umwuka. Yahise ajyanwa kwa muganga, ni ku bitaro bya Kabutare, aza gushiramo umwuka saa 2 z'ijoro zo kuwa gatandatu. Kugeza ubu umurambo we wa Jean Louis Nduwawe uri mu biruhukiro bw'ibyo bitaro bya Kabutare. Biteganyijwe ko umuhango wo gushyingura nyakwigendera uzaba tariki ya 5 n'uyu munsi kuwa mbere Ukuboza 2021. Ubu Kaminuza y'u Rwanda iri gukorana n'umuryango we bya hafi kugira ngo nyakwigendera ashyingurwe. Kaminuza y'u Rwanda iteganya ko umunyeshuri upfiriye ku ishuri umuryango we uhabwa ibihumbi 100, ndetse kaminuza ikishyura ikiguzi cyo kumushyingura. Nduwawe Jean Louis niwe warohamye muri piscine yo kuri Groupe Officiel i Butare. Reka tumwifurize iruhuko ridashira kandi dusabire ababyeyi be n'inshuti n'abavandimwe be kwihangana ku isi niko bigenda. Dukomeje ku kinyamakuru Igihe nanone, hari inkuru ivuga ko hari urujijo ku rupfu rw'umunyarwanda waguye i Kabare ni muri Uganda. Leta ya Uganda ikomeje guhisha amakuru y'umunyarwanda witwa Uwingabire Jean Claude wari ufite imyaka 26, bivugwa ko yishwe n'inzego zishinzwe umutekano z'icyo gihugu, ariko amakuru y'urupfu rwe agakomeza guhishwa umuryango we ndetse n'abaturanyi be. Uyu musore yiciwe mu karere ka Rukiga, maze polisi ya Uganda ijyana umurambo we ku bitaro bya Kabare nk'uko abaturanyi b'uyu musore babibwiye umubyeyi we. Sebastien Habimana uherutse kwirukanwa n'icyo gihugu, ni ukuvuga umubyeyi wa Jean Claude ni Sebastien Habimana, nawe yari aherutse kwirukanwa n'igihugu cya Uganda. Kuva icyo gihe nta kintu inzego z'umutekano ziratangariza umuryango w'uyu mubyeyi cyangwa se leta y'u Rwanda ku bijyanye n'icyabaye intandaro y'urupfu rw'uriya munyarwanda. Uwingabire yari amaze imyaka 8 atuye muri Uganda, ari naho yakoreraga, akaba umusore w'imico myiza, atari yarigeze ashinzwe ikindi cyaha imbere y'amategeko yaba mu Rwanda ndetse no muri Uganda. Umubyeyi we yamenye amakuru y'urupfu rw'umuhungu we ubwo bamuhamagaraga kuri telefone nk'uko bari basanzwe baganira, ariko akaza kugwa mu kantu yitabwe n'undi muntu atarazuyaje mu kumugezaho inkuru y'incamugongo y'urupfu rw'umuhungu we. Abari baturanye na Uwingabire Jean Claude babwiye umubyeyi we ko batumva uburyo uyu musore utuje warangwaga no kubaha abantu kandi akagira urugwiro yaba yishwe. Bakomeza bavuga ko yazize kuba ari umunyarwanda gusa, bityo akaba azize umugambi wa leta ya Museveni wo gucunaguza no kubuza uburenganzira abanyarwanda bari muri icyo gihugu. Kugeza ubu nta rwego na rumwe muri Uganda rurakora iperereza ku rupfu rw'uyu musore. Ikindi ikimenyetso cyerekana ko inzego nkuru z'igihugu cya Uganda zaba zifitemo uruhare. Ikindi kibabaje ni uko nta n'andi makuru ahari ku bijyanye n'uyu musore, kandi ku buryo bitazwi niba akiri mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kabare cyangwa se yaranashyinguwe. Ni inkuru ibabaje y'uyu munyarwanda
witwa Uwingabire Jean Claude wari utuye hariya muri Uganda mu gace ka Kabare mu ntara ya Rukiga, akaba yarahitanywe nyine n'abakekwa ko ari inzego z'umutekano muri Uganda bitewe n'uko urupfu rwe rusa n'aho ari amayobera ndetse nta n'amakuru afatika agaragara ku rupfu rwe. Reka dusabire umuryango wa Sebastien Habimana, ni papa w'uyu musore witabye Imana nyine azize ubwicanyi yakorewe n'abantu bataramenyekana ariko bikekwa ko ari inzego zishinzwe umutekano muri Uganda, kwihangana. Ikindi kandi nk'uko leta y'u Rwanda ikomeje kubivuga, abanyarwanda bari muri Uganda bakitwararika kubera ko ahanini usanga izi mfu za hato na hato cyangwa se gucunaguzwa kwa hato na hato bigira ingaruka zikomeye ku miryango yabo ndetse nabo ubwabo. Imana nawe imwakire, inkuru y'incamugongo, abasigaye bakomeze bihangana. Reka dukomeze n'amakuru yacu y'umugoroba. Zimwe muri hoteli z'i Kigali zatangiye gukumira abatarikingiza COVID-19. Ni Kigali aho hoteli zimwe na zimwe ziriho zivugwaho kuba zitemerera abantu batarikingiza COVID-19 kujya kwiyakirira cyangwa se gukorera ibindi birori muri hoteli zabo. Nyuma yaho Minisiteri y'Ubuzima ikomeje igikorwa cyo gukingira abanyarwanda batandukanye icyorezo cya COVID-19 kugira ngo kidakomeza guhitana benshi, hari zimwe muri hoteli zo mu mujyi wa Kigali zatangiye kwanga kwakira abantu batarakingirwa icyo cyorezo. Izi hoteli zatangiye gufata icyemezo cyo gukumira abatarikingije COVID-19 mu gihe cyo gufata urukingo rw'iki cyorezo bitaragirwa itegeko. Bamwe mu bahaye amakuru ikinyamakuru Igihe bavuze ko uwo n'uwerekanye icyangombwa cy'uko yipimishije COVID-19 kandi ari muzima nawe abuzwa kwinjira kuko atafashe urwo rukingo. Abaturage bavuga ko batiyumvisha impamvu hoteli zafashe izo ngamba kandi kwikingiza bitari byagirwa itegeko hano mu Rwanda. Uwitwa Innocent Kayibanda yagize ati, hari hoteli utajyamo ngo bakureke winjire kuko ngo utikingiye, mu gihe uba uri no kubereka icyemezo cya Minisiteri y'Ubuzima cy'uko bagupimye ako kanya kandi uri muzima. Umwe mu bakozi bakora muri imwe muri hoteli zafashe iki cyemezo wanze ko amazina ye ashyirwa ahagaragara yabwiye ikinyamakuru Igihe ko bahawe amabwiriza y'uko ntawe uzajya yinjira muri hoteli atarakingiwe COVID-19. Ati, ubu se nakubwira iki koko ko ari amabwiriza baduhaye y'uko nta muntu ugomba kujya yinjira ahangaha ataragaragaje icyemezo cy'uko yikingije COVID-19 niyo yaba afite ikigaragaza ko yipimishije mbere y'amasaha 72. Iki kibazo kandi cyagarutsweho n'umuyobozi w'ishyaka rya Green Party akaba n'umwe mu bagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, ni Dr Habineza Frank, ku wa gatandatu tariki ya 4 Ukuboza 2021 ubwo Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yagezaga ku basenateri n'abadepite uko gutanga urukingo bihagaze mu gihugu. Dr Habineza Frank yamubajije impamvu hari abaturage batangiye gukumirwa kuko batarikingiza kandi bitaragirwa itegeko. Yagize ati, ko gukingirwa bitaraba itegeko rusange kandi na perezida akaba yaravuze ko igihe cyo kubigira itegeko agahato kitaragera, kuki nk'akarere ka Rusizi ntawemerewe kugera mu isoko atarakingirwa? Murabona atari guhonyora uburenganzira bwa muntu ndetse no kwica itegeko nkana. Aha Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yamusubije ko umuntu udashaka gukingirwa yamburwa uburenganzira bwo kugira abandi yanduza. Ni ukuvuga umuntu nubwo yaba atarakingiwe cyangwa se atanabishaka, ariko uburenganzira bwo kwanduza abanyarwanda bandi bakingiwe ntabwo afite. Ni igisubizo Minisitiri Dr Edouard Ngirente, Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda, yahaye Depite Frank Habineza akaba n'umuyobozi wa Green Party igihe yaramubajije ku bijyanye n'uko gukingira abantu bishobora kuba byabaye itegeko ariko mu buryo butaziguye, kubera ko amwe mu mahoteli ya hano i Kigali atemerera abantu batikingije COVID-19 kwinjira muri hoteli ndetse no kwaka serivisi. Yewe no mu karere ka Rusizi byaravuzwe ko ubuyobozi bwabujije abaturage kurema isoko mu gihe batagaragaza ko bikingije. Ngayo nguko rero
izo ni inkuru zacu makuru uyu munsi. Reka mbashimire mwese mwafashe umwanya wanyu mugakurikira ibiganiro by'Ishyo TV uyu munsi. Reka mbashimire, basabe gukomeza gusangiza ibiganiro byacu inshuti zanyu ziri hirya no hino, mukomeze mudutera inkunga, muturemere, mudutera ingabo mu bitugu. Jewe ndi Alani Claude Nzamurambo, reka tuzasubire mu nkuru zacu zitaha. Bye bye.